mama cepet masakan aku hiji para وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Kunjung nama payung Maha Agung di wujud terkecap nuhun di wajah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala di
mengikrarkan janji sucinya. Kau persilahkan Adinda untuk anak-anak berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Nopal Amar, Saudara Nopal Amar, Bapak nikahkan putri kandung Bapak yang bernama Ilvi Pandini kepada engkau dengan memakai mas kawin 15 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ilvi Pandini binti Atep dengan mas kawin 15 gram emas dibayar tunai. Alhamdulillah. Satu kali lagi kurang heboh, kurang ceria. Satu kali lagi.